Akşumkar restoran kuyup ketdi. Бүгін 4 августта Ош шаарындагы Исхак Разаков көчөсүндө жайгашкан Акшумкар кафесинен өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, учурда өрт толугу менен чектөөгө алынды. Тилсиз жон өчүрүүгө 5 бөлүм жана 1 автошата тартылган. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери жүрүп жатат. İyi üstü duyuyordu.
Anlıyor. Kimse bir şey yok. O çıkıyor. Hasta çıkıyor.